there must be something troubling Soli, but not the SACP. I don't think it's the General Secretary of the party who's got a problem with the GNU. Because that we made it very clear that we have a problem with the GNU, in particular DA. I-SACP neCOSATU zithi ayisingunobhala zombelele uSoli Mapayila kwaphela ongafuna uhulumende webumbano. Bonke abamfuni uhulumende lo ngombana ufaka hlangana ihlangano ye-DA. Ilizwe leSouth Africa lisebujameni bekhomba emazweni ayi-193 iminyaka ilandelana elinesibalo esiphezulu sobulelesi obuhleliweko. Siyanamukela endabeni zesiNdebele lapha ku-SABC1 akwande isitshaba sekosi. I-SACP ithi indaba yesekela likaMengameli uPaul Mashatile yokuthi batsho unobhala zombelele wayo uSoli Mapayila nguye yedwa ongakathabi ngohulumende webumbano itshengisa ukuhlukanisa ihlangano phakathi. Solo kwasungulwa ukubuswa ngebumbano emalangeni adlula emakhulwini apheleleko, uMapayila naye usajamile ke lokuthi i-ANC yenze iphoso enkulu ngokubumbana ne-DA. Kodwa na uMashatile uthi batsho uhulumende lo ubumbene senguMapayila yedwa ohlukako. Well, there must be something troubling Soli, but not the SACP. The SG is calling a meeting of what we call the Alliance Secretariat so that we can hear Comrade Soli out. He's unhappy about something, but the party has not come up to us and say this is a sellout. Nangaphandle kokuhlatshwa kumbi kukaHulumende wobumbano ongasikade uhlanganise ikhulu lamalanga ukhona nohlanganise inhlangano ezimbalwa ukwakha uhulumende wekhomba wedemocracy kusese namanye amalunga weParliament amhlabako. Isekela likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uthi ihlangano ye-SACP yona ayinamraro ne-GNU namahlelo wakhona kodwana muholi wakhona onomraro. Kodwana unobhala zombelele weCOSATU uSoli Phethwe uthi kuhle iCOSATU ne-SACP azikathabi nge-GNU wafaka ihlangano ye-DA ngaphakathi. I don't think it's the General Secretary of the party who's got a problem with the GNU. Because that we made it very clear that we have a problem with the GNU, in particular DA, which is anti-workers. The DA has announced publicly that if they get into parliament, they are going to retrench, they are going to reduce the rights of the workers, they are going to make sure that they reduce the public servant. What are they doing in Cape Town? Teachers are retrenched, and this GNU keep quiet. So it's not the General Secretary of the party who's got a problem with the GNU. We as workers and the working class, we've got a problem with the GNU. uSoli Mapayila uhlathulule indaba kaMashatile njengokuza namaqhinga ukumhlukanisa nehlangano yakhe. Fortunately, it's a tool that was utilized by the apartheid regime in order to divide the liberation forces. I presented the political report in the last Central Committee meeting. That was clear about our position in this regard and even our options. The options that we shared with the ANC at a meeting of the Alliance Secretariat. And the option that we also shared with the ANC in a briefing session that they also had of the Alliance Political Council, in which we disputed the coordination of that meeting because the Alliance Secretary didn't set the agenda for it. So it was a briefing session, and we agreed we would have a proper political discussion, which hasn't taken place as yet because there's no seriousness in this regard. uMapayila uthi bajamile endabeni nabo yokuhlatshwa kwe-GNU begodu ukandelela ukuthi batsho into ebathonywa khulu bujamo babantu abasebenzako. It doesn't matter what leaders are saying, because sometimes leaders want to justify things because they want legitimacy in office. We're not concerned about legitimacy in office. We're not concerned about positions in office. We are concerned about the conditions of the working people, of the poor in our country. That's what frustrates us as the Communist Party. Wakhathesi i-SACP ihleze ethembeni lomhlangano wayo eyubawene ANC lapho inethemba lokuthi amalunga wayo aphezulu alikhomba azaba khona ukurarulula imiraro ekhona. I-ANC qinisekise bona ungqongqotjhe wezobulungiswa uThembi Sibelane uvele namhlanje ngaphambi kwebandla elikhalimako lehlangano le ngendaba ye-VBS. Sibelane usemrarweni omkhulu ngendaba yokufumana isikwelede kwenye yenkampani ehlotshaniswa nebhanka i-VBS.
Kusolabona ikhampani le ngiyahlanganisa isikwelede phakathi kwakamasipalata wePolokwane ngesikhathi usimelana nguMeya wePolokwane kunye nebhanki yavalwa kwe-VBS. Umhlangano we-ANC kuthiwa ubanjwe ngethungelelwano awukavulelwa umphakathi. Njengombana kulindeleke ukuthi i-ANC ibike ngalokho okuzokuvela emhlanganweni lo esikhathini esingaqeda ihliziyo, isekela likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uphakamise ukuqakatheka kokuvela kwakaSimelane ebandleni. Has already appeared. I know that she did say that she will do so. It's a good thing, and I'm sure it's important that her name gets cleared, and I'm sure that will happen. Iziko lezokuchuchiswa komphakathi NPA lithi babayelwa pheze emakhulwini amahlanu abasola babotshwe malungana namacala obulelesi obuhlelekileko eminyakeni wemali ka-2023-2024 kanti isiqundu sababotshweko sigwetshiwe. Umnqophisi wephiko lezokuchuchiswa komphakathi elizweni u-Advocate Shamila Batoyi uthi ubulelesi obuhlelekileko buvezwe njengokubeka iSouth Africa engozini begodwa ngenye yezinto ezizokubekwa phambili amaqalontanzini we-NPA. Ngokutsho kwephiko lezokuchuchiswa komphakathi nakuqala imbalobalo zobulelesi obuhlelekileko ephasini, iSouth Africa isebujameni bekhombe emazweni ayi-193 iminyaka emibili ngokulandelana. Ingaba ezibaluleko zobulelesi obo ngokukhuthiswa kwabantu, ukuhwebelana ngokungemthetho, ubulelesi obuthinta ibhoduluko, indakamizwa nengichema zenilelesi namkha amagenge. Izinga lobulelesi obuhlelweko lijame ku-93.4%, kanti lobulelesi bebhoduluko liku-96.7%. Bese ubulelesi obenziwa nge-inthanethi buku-96.5%. Bokwetshiwa kwentambo zegezi bona buku-84.1%. I-NPA ithi ubulelesi obujayelekileko njengebengigidi ezingasemthethweni kunye nobumalungana nebhoduluko sebudlulwa ngebokumayina ngokungemthetho, ukwetshiwa kwembaseli ezisemaphayiphini akhamba ngaphasi kwehlabathi nebokweniwa kwemthangalasisekelo khulukhulu lokhuya nakwetshiwa ikoporo. Ukuqundwa kwesabelo semali eminyangweni wezefundo kubeka ingomuso labafundi engozini. Ngokutsho kwakaNgqongqotjhe wezefundo sisekelo uSiviwe Gwarube uthi ukuphungulwa kwemali ebabelwa yona kuzokwenza bona iminyango yemfundo eminingi ibhalelwe ukuqatjha nokubhadela abotitjhere abatsha eminyakeni emithathu ezako. Nabe yakhuluma nembiki indaba ePitori, uGwarube uthe uzokuhlangana noNgqongqotjhe wezemali ukurarulula umraro lo. Umnyango wezefundo sisekelo wabelwe i-324.5 billion yamaranda eminyakeni wemali ka-2024-2025. Ikhabinethi yavuma bona imali le iphungulwe nga-2.8 billion yamaranda, leyo yimali ebeyibekelwe umthangalasisekelo kunye namanye amahlelo. Ukwabiwa kwamaphesenti ayi-64 ekukhutshulweni komrholo wabotitjhere ngomnyaka okujiye imfunda zihlelelwa yimali kubeke imfunda ngaphasi kwegandeleleko. Ungqongqotjhe wezefundo sisekelo uthe eminyakeni emibili ezako iminyango yezefundo emfundeni izokubhalelwa ukufumana imali yokuqatjha abotitjhere. Pressures are not just a recent occurrence, but they have been years in the making due to aggressive budget cuts, economic stagnation, fiscal management across government, mismanagement across government, which is now affecting our frontline services. Umnyango lo uhlathulule bona imali le izokusebenza njani eminyakeni emithathu ezako. In total, we've got a minimum of 79 billion rand budget pressures, and that can move over to a maximum of about 118 billion, and that's for the years starting 21-22 financial year through to the 27-28 financial year. Ugwarube uzokuhlangana noNgqongqotjhe wezemali ukurarulula umraro wemali lo. For the first time in a decade, we now have a clearer picture of where the most significant budget pressures are and how do we engage Treasury to try and buttress those. Ungqongqotjhe ugandelele nokuthi ukusetshenziswa kwemali umbuso esikhathini sizako kuzokufanele bona kubekelwe phambili ukufinyelela imfuno zomkhakha wezefundo. Kanti ekhasini lethu le-Facebook siba umbono wakho mbukeli ngokuphungulwa kwesabelo semali somnyango wezefundo sisekelo. Asiqalisa nombono wakho yalandela.
Yini bangathathi kwamanye ama-department ngoba uma ubheka i-Department of Education kunabothisha abaningi abaqeda kudala ukusebenza baswele wona umsebenzi. Umnyango wezemfundo kumele uze namano okubanyana abotithere laba bangabi idlazana ekufundiseni abantwana ngombana ifundo ibalulekile. Le government le-JNU seyasifeyila phela ngoba besibeke lona ithemba ukuthi konke kuzokhamba kuhle. Uma sekuphungula le mali kacaca ukuthi nothisha abazoqashwa bancane kakhulu. Kefana le mali abayithathe ngoba vela abothisha etikolweni bashoda abantwana abaningi. Lento leyo ayikho right leyo uhulumeni ayenza ukuthi akhathe ibudget yabafundi. Uma izolidela ukuthi anena abafundi bangasatholi ukudla. Ziningi inkinga elapha kubalwa nothisha abangenele. Kunebantu babethu labafundisela bona ukuthishela kutawuthi nangabe sebacethile ukufunza bese basebenta kuyiphi inzawo. Thina kungayiqonde kakuhle lapha engathi imibutho letishali inaso isandla kulento. Umbono ngeumbukeli SABC ezokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Idorobha leTshwane lingazibona linomeyara omutsha ingasikade ukusuka namhlanje. Umeyara weTshwane wanje uCelia Brink qalwe ukuthi kusasa kufakwe isiphakamiso sokuthi asuswe esikhundleni sakhe ngombani iANC ithi ayisamthembi. Lokhu kuqalwe ukuthi kwenziwe emhlanganweni wakusasa womkhandlu. ANC qinisekisile bona abaholi bahlangene namhlanje ngemva kwamadina ukuthatha isiqundo ngoBrink nokwakhiwa kobuholi obutsha eTshwane. Wokamehlo aqale eTshwane njengoba nakulindeleke bona kubekwa abaholi abatsha nakusalindelwe bona kufaka isibawo sokungamthembu umeyara weTshwane. Isiphakamiso esingesehlandla lesithathu lapha iANC iveze ukuthi ayisamthembi nakancane uCelia Brink. Enyangeni embili ezidlulileko uBrink iDA kunye nenhlangano ezibusa ngokuhlanganyela balinge ukuveza ituthuke bekhona ekuletheni izenzelwa zomphakathi ngaphasi kukaBrink. Kodwana nanyana kunjalo inhlangano eziphikisako zifuna ichuguluko zithi batsho uBrink ubhalelwe ukusebenzela abantu bemalokishini bewabhalelwa ukubhadela abasebenzi abakhutshulelwe imiholo. Phambilini uBrink wathi batsho iTshwane kufanele ivikelwe ehlanganweni yeANC kodwana njenganje selatsho okhunye. Kananyana singaraga isiphakamiso sokuthi akasathenjwa uBrink namkha awa iANC ikubeke kwakhanya bona inamavoti amaningi eTshwane yeke ifuna kuba ingcenye yekomiti enkulu kuyaphambili. Amakhansela weTshwane anamalanga alikhomba ukukhetha umeyara omutsha nange uBrink angasuswa esikhundleni sakhe. Nasibuya Ndolo. Masogana asina go basadi ga ba tlimo ga mahlango ngwa go tlago ka yona tšatši lona le ubaba nakafika ngomkhaya athi mama nginekinga ngiba ukuthatha indlu yesibili ungamaleli ngedrayini awubuya udududu abanye sele bakhozisene kwakhiwa amakhaya. Zisekhona indaba lapha kanti nazo kuphundela kuyazifumana ku-YouTube, ku-Facebook naku-SABC Plus. Libonakala linomhlahlandlela ihlelo lokukarana kwabantu abatsha abangakendi nabangakathathi hayi bayokukhethana qobe eminyaka nakugidingwa amagugu ngedrayini kwaDlawulale. Nonyaka nje kuvele ngaphambili imndeni ethi yona ihlelweli yalibona endabeni ze-SABC ngemva kwalokho yayokukhulumisana nenkosi uMaphepha wesibili kwaDlawulale Limpopo. Lo mnyanya waqobe eminyaka obanjelwa edrayini ubonakala unemiphumela emihle khulukhulu ebantwini abatsha eyayi bavele endaweni ezihlukeneko ngomnqopho wokuzokhetha engahle bakhe nabo imizi. Kunemndeni emibili ethi yabona ihlelweli endabeni zesindebele ngomnyaka opheleleko ngemva kwalokho yeza ekosini yazokubika umthlago wamadodana wayo athi afuna bomalukazana mbala ikosi yabahlangula ngabachidelene nesigodlo lezivusele ubukhosi bekhabothina lesifundro kanye gore mandrebele manye dikgomo tša bona ba dinyakile re ba fele hafu ya dikgomo tša bona gone ba masogana a sena go basadi ga ba tlimo ga mahlango ngwa go tlago ka yona tšatši lona le abe bazokuhlangela bathi umnyanya utshala umoya wethando lemndeni. Ubaba nakafika ngomkhaya athi mama nginekinga ngiba ukuthatha indlu yesibili ungamaleli uzohelebha nalabo abantu abaza ngebabe nechudu bathathwe kusasenesikhathi bavutha abantu babuyele endlweni zabo bamkhulu ichudu ngabakhona ebantwini abahleli bathi kunengi abazokwenza ukuthuthukisa umnyanya lo.
isibuthelelo okurhatshekile kwendleleni umunye nomunye umuntu abe nomuntu wakhe umuntu angaphila yedwa njengoba iBhayibheli yatsho. Ikosi ithi kuligugu ukubumba imindeni. Umnyanya wesitshaba ufana nombereko wokukhulisa abantwana abaduna. Mabayaphothela abantu bahlaba amahlabo bathungile iseme. Nengwenyama yamandebele beyikhona izokuhlopha umnyanya. Sibumbane sibe inyanda. Sidosele endaweni eyodwa. Sithuthukise isitshaba samandebele. Ngingumapande Mthombeni ngiseJohannesburg. Amapholisa weMpumalanga Kapa athole ingidi ezingasisemthethweni kunye nempahla eyetshiweko endaweni lapha ekudunyuzwe kwabulawa khona abasolwa abane eKismahoek namhlanje ekseni. Sekala kommissionara wezokuvikela ubulelesi uMajor General Zithulele Dladla uthi amapholisa alandile umthala omsolwa ekuthiwa abatsho bekaphethe isigidi esingasisemthethweni ngesikhathi adumuza amapholisa kanti amapholisa nawo azibuyisela adumuza abulala abasolwa abane. Lesi sisehlakalo sesibili sokudumuzana sibandakanya amapholisa kunye nabasolwa ngobulelesi edrobheni elincane laseKismahoek enyangeni ezidlulileko. Ngovela Bahlinze kwadunyuzwa kwabulawa abasolwa abahlanu ebebadlelezela ikolo yethuthi imali endaweni le. Amapholisa athembisa ukuthi azokubeka ilihle endaweni le. Kubhubhe abantu abawu4. Oyi1 ulimele sesibhedlela. Amapholisa ethu akulimalanga umuntu asafe. Kanti izehlakalo lezi zithuse izakhamuzi khulu. Akasiziva into ezinjene ezehlileyo kulelali yethu ngoba ke sixhalabile ngoku sinoloyiko olukhulu xa kwenzeka lento siyivayo ke ngoku sifa ngalensasa nje balo ndizoyibona ngoku apha kusasa ke mina ke ngehlobo bandifika ngoku ndivile kodwa ke imipu ebusuku iqhubekeka idubula. Ndambonga uSomandla endomkhonzayo ukuthi ezintweni zonke ngaske afike kule ndawo yaseMarikana nakwezinye indawo zalapha eQoboqobo akhaphelise bonke ubudlobongela. Amapholisa aveze ukuthi kungahle kubotshwa abanye abasolwa ngesehlakalo lesi. Kezemali iranda liqina lilinganiswa nezinye imali ezikolo. Njenganje asihlole ngekwekwezini ukuthi bazume bafika phi. Akwande isihlahla kuzumekile namhlanje. Namabona siyathokoza silotshe osekhaya hlangana nendaba esiziphetheko namhlanje kungolosithathu ihlelweni izibuya nabazumi khona lapha kuKwekwezi FM. Yilezi ezithi ungqongqoshe wefundo esisekelo enarheni le uNosiviwe Gwarube uthi uhlela ukuthi abe nomhlangano ohabako nomnyango wezemali enarheni le bakhulume ngendaba yokuqundwa kwesabelo semali emnyangweni lo. Ngale kwalokho sonke ke sithingena lapha ke esifundeni seLimpopo la kuvela khona ukuthi batsho kunomnikazi weplazi obulele umuntu ebegade ayokuthiya edamini. Batsho ke umuntu lo begade ayokuthiya eplasini elingeqadi khona lapha esifundeni seLimpopo. Nalezi ke ezithi amapholisa lapha esifundeni seTjingalanga Kapa kuvela ukuthi batsho adumuze abulala abantu abathathu kwathi abanye balimala. Ilokhu ke babantu laba ekuthiwa batsho bakhamba bathelisa umphakathi bafune ukuthi bakhiphe imali yokubavikela. Ngizo ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje sithokoza ithuba. Kuthokoze thina Sibu lochane ekhaya ngelesithathu endambama ke siqalele ukuthi bunjani ke ubujamo bezulu nake amathuba wezulu ngalenge Kapa alinganiselwa lapha ku30% kanti ke nawuthi uza ngapha ngeGcibega afike anciphe kodwa ke nawuthi uchingalele endaweni zabo Durban sibona ke lapho linamafu nangapha ngeGauteng mamafu kwaphela izulu lona awa alikho ngezulu thole phakathi nenarha sibona ke inkomba zomoya belivulile ke khona siyokucala ukuthi ngakusasa kuba njani na amathuba wezulu athi uqina khulukhulu kusuka lapha eGcibega ukufikela ngale ngendaweni zePumalanga
iMpumalanga nesifunda se-Eastern Cape nge-80%. Nawuthi uyangenelela ke ayancipha athi 60 begodu ke athi 30. Silemukiso lesike esisithole kwa South African Weather Services bathi ke kunekhonakalo yomlilo wemango kilezi ndawo zabo Northern Cape ngapha ngeFreystata nakezinengi indawo zangaleke ngesifundeni sange Northwest. Siyakusuduka ukwazi ukuthi ubone bona amazinga okuchisa akhamba njani na. Yachisa iPitori nge-30 neBroncosspruit iJohannesburg ibuya nganeno neSprings nge-28 kanti ke kufuthumele lapha ke ngezinye indawo iLimpopo sibona ichisa khulu iMosina Thohoyandou Phalaburwa iyababa nge-38 kuthi ke lapha ePhulukwane libuye nganeno nge-32 nokho ke isifunda sonke pheze siyachisa iMpumalanga sibona ichisa lapha eMbombela khulukhulu ke esikhukhuza iMiddelburg Malahleni bokwaga nangalpho ngakubomhlanga lithi ukufuthumala bo 27 29 28 akhe sokucala msinyazana iKwaZulu Natal nayo ke yachisa bo Richards Bay Durban futhumele kamnandi Pietermaritzburg yachisa nge-31 iEastern Cape ke sibonile ukuthi namathuba wezulu makhanda ke pheze ngayimakhazana imini yonke bo East London kupholile ikomani ke kuphole nge-19 nangemva kwamadina Jingalanga Kapa lapha eHarmanase sibona ke kumakhazana imini pheze yonke iCape Town ipholile nge-20 Beaufort West nge-20 nayo siyalapha ke esifundeni sange Northern Cape siyabona ke ukuthi lapha eSutherland kumakhaza imini yonke iCarnarvon ke ibuya nganeno yona ke iyafuthumala ukuthi iKuruman nge-28 asiyokucalela lapha ke esifundeni sange Freystata sibona lapha ke iBloemfontein ipholile nge-23 ngemva kwamadina iSasolburg nge-29 ifuthumele ke yona kokugcina siyalapha ke esifundeni sange Northwest kuyachisa endaweni eziningi bo Rustenburg nge-33 eTosca nge-32 kuthi ke ezinye indawo ke bo 29 kufuthumele kamnandi sibonane kodwa ngesikhathi esilandelayo Tiro Mbuyeleni indaba ezikhona kusasa nangelesihlanu ngelimi leSiswati ukuthula kwande sithaba sekosini